kembali buat lu, buat kunci nih. Ya. Mau mana lu, Di? Ke warung, beli gula. Di, gua kasih tahu, lu kalau pengen cepet ke warung, potong jalan. Oke deh, makasih ya, Ram. Iya. Ya, Ram, tuh. Ram, di sini ada Ram. Kenapa, Bu? Lihat, ada bola dah, si Ardi. Tadi mah ketemu di jalan, Bu. Oh, coba yuk, tunggu gue yuk. Ayo. Wah, lu ngapain? Dah, tadi kata si Rama kalau mau cepet potong jalan, Mak. Emang, Ge?